Torta od palačinki sa bademom. Sastojci za tortu od palačinki sa bademom. Za palačinke 5 žumanaca, 5 belanaca, 50 g šećera, 50 g brašna, 175 ml mleka, 50 g rastopljenog maslaca, 1/2 kašičice praška za pecivo, prstohvat soli. Za nadev 3 belanca, 3 žumanca, 25 g šećera u prahu, 1/2 kašičice vanilin, šećera, kora od jednog limuna, 120 g mlevenih badema. Za ukrašavanje, slatka pavlaka. Torta od palačinki sa bademom se priprema na sledeći način. Priprema palačinki: posebno umutiti sneg od belanaca, žumanca penasto umutiti sa šećerom, dodati mleko, brašno, rastopljeni maslac i na kraju lagano umešati sneg od belanaca. Od ove smese ispeći 4 debele palačinke na umerenoj vatri u tiganju prečnika kalupa za tortu u koji ćete posle sve složiti, premazanim rastopljenim maslacem. Priprema nadeva: postupak sa jajima je isti kao i kod smese za palačinke, belanca odvojeno, žumanca penasto umutiti sa šećerom, dodati narendanu limunovu koru, lagano umešati sneg od belanaca i na kraju lagano umešati mlevene bademe. Slaganje torte: u kalup za tortu, obložen papirom za pečenje, staviti jednu palačinku, premazati trećinom nadeva i tako još 2 puta, zadnju palačinku premazati umućenom slatkom pavlakom i na 200 stepeni Celzijusa peći 20-25 minuta, poslužiti posipano šećerom u prahu. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.